إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Dinamenga qua maro putuive oles dinamenge leskoro putuive keramenge pashe leskoro rastonaive o Allah tu kovasian devel gospodaria çalodron tu sean staratelia çalamaroi familia odolesc amen mucate zaștitine amen taroseco a umor Rodata rakame tariseco a peleaia codrom. Emte rakame tariseco a sekirația sușaita rakele ke manușe codrom. Emarak amaro barvaldi pe mamare chadena mare familien colengere kera. Akia Italii dova pralalen penjalen toaso seco a muslimani talo dužno trete cidel codrom to pošminela kale dovajaja. Po osona caia dova, dicendo i dova e misafiresc eritadi kabuli cu Allahi Azza wa Jal. Amen obratina amen cu amaro Allahi Azza wa Jal. Amare dovențar, toate chera aleske dova. Na anglo Allahi Azza wa Jal, dovel amen dar za dovolno talakva putu i vesokeraja lesama čaleskoro raziluko. Kera dola cu Allahi Azza wa Jal te popravinela mare situația. Kera dola cu Allahi Azza wa Jal akva putu ibe prema onajmangle kvane Allaheskele Azza wa Jal ne convence bepia kote ka prekinina sekoa je günahia te zamanga o namazia te da mare zekatija. Elhamdulillah va kere Allaheske Azza wa Jal koja su dingjame razna rëskja em qajra kergjamen te cida akva leskoro drom kote cergjola leskeri razia. O Allah kera menge toro o proseko ga što velči amende. Em kerte toro zadovoljstva mente pratinel. Den anamende to vel smire na kalbija te oven Allah.
Kira dova ku Allahi Azza wa Jal. Wallahi Azza wa Jal to lestinela mengese ko apari pe ko amaro drom. Wallahi Azza wa Jal to lestinela mengo tawafi tru al Kaaba. Wallahi Azza wa Jal Amare çaven ne karakel kolasine butece nenge aget obraduinelen kakva mubarek drom. Wallahi inşallah tomare çaven tekerine taro hayırlı me muslimanya. Advas otroşingen wallahi tumenge neka nadok na dinel. Wallahi tekel tumenge nasip ise kiracia ke tena janen. O problemia tomare kera, o problemia tar tomare kera dur ne koven. Çoruli paske tena janen. O sasti pe uvek tume neka pratinel. Kera dova ku Allahi Azza wa Jal. Sabări cu amare calbia necadel, mangi pe cu amare safio Allahi necara șirinel. Emu Allahi Azza wa Jal necadel amen advasu italu amen genai advasu italu amen genai potrebno cu amaro jigdi pe sarki dunjaja isto agjada ku ahiret. Talale nem penjale. Girati koja si ne amaro keri belaki ku amare mejlisia ko tomare kera. Panda coborlia cilo amente citacia la qua nai mubarek tam. Toval misafiria Allah eskere Azza wa Jal. O broj me divesai sire lengoro klaj. Ajde halalen o kalbi radui nelape. Iak tali bizo sabări so posikte dikel. Ki Allah eskoro kerto eski Kaaba. O muslimansko kalbi raduinela pe kogitalo ki pokornost ačal ko Allahi Azza wa Jal. Amen ai veci dingjami e drom. Kote ko akva drom pashlola e Allah eskeri Azza wa Jal razia. Ema amen poshmiljam amaro drom dovaya ko Allahi Azza wa Jal. Dikindo drom o pegamberi alihi selam vakergja em gjane në putu i betalo jek taro azapje gjehenem esker. Sos kes po mningja a gjash. Se bepja qalodoleske kodrom po vela namangle situacije. Po vela neplanirana situacije. Kodroma i sijame numor. Kodroma i sijame sekiracija. Kodroma i sijame pagle kalbja se bepu muklame čavene familjen ko kerat. Ama nodoleske amen poshmingam da andindo po Allahi Azza wa Jal. Se oftalo gospodarje dromengoro. Oftalo gospodari sari nengoro. Ema marin nada Itali. Po Allahi Azza wa Jal. Karakela mentarose koja je kiskušenje koja soka naštiti izdržinali. Tebela teđana deka pred sesar muslimanja pred teresamen ki Kaaba. A kariga mora to vas vesna ačalodrom so citingjam. So desingape qua dva momenti pšalale nempenjalen koga i klientar to maro kjer. Qua dva momenti koga i klientar to maro kjer. Ale dui melekja taro gjenetia mukleta ristrana e Allah eskeri Azza wa Jal. Em çivge ko yek bayrako ko to maro kjer. Dui meleke italo nukle ko to maro kjer. Em lengeri zadace italo te molinem pe tumenge te keren dola. Sa cigote iranena tumen ko to maro kjer. Aver situacijo Allah Azza wa Jal kerela tumenge koga yek kora ko kereno Allah pishinela tumenge shukar delo. Okova kora ko koga kereno Allah Azza wa Jal oprostinela tomare günahije. Akava dromtalo pšalalen isto povrzimo e ke bukjaja koja se am dužno sar muslimanja te kerale pa marodrom. A dva italo kova kera i telbija. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kakava momenti koga kava kerena tomare moja, saso shumena tumen, kashta bara
taj sa svjedočinena tu menge ko Allahi azza wa jel ača tomaro aibe ko akava mubarek tanam. E toga što Allahi azza wa jel va kerela tu menge, ej manušale, ručime paren saralem. Neko je Allah o kalbi leskoro maksamija, kar ko mujci dinga, ako na poveke ko bolo dobor perero ti telenge pečil bahko kalbi, a džanela sefa je proditeli hajdimo, leskoro kalbi, manglojem povrzimui talutruja likjabo. Dalaj neka rakel, sekole je ke maksimem, kola su uspinget obradujne perero ti telen. Dalaj tara keren taro seko je iskušenje. A to men pralalen, koja su tomare dinari, a dve i kalena im trošinena le kala je skoro zadovoljstvo. Allahi azza wa jel, ke tišinel tu menga koja tomaro dinari, je ke dinareske eftaše dinarija, je ke evroske eftaše levrija. Se betja šalodoleske so pejgamberi alihi selam, a dva vakerja, i šukar buti, i šingevela, taro deš, džiko eftaše šukaribe. Morate žana pravalenem penjale. Deka amen, i si amen, sar muslimanja pravilja trujala kova amaro putuibe. Koga sam viša kariga ko puturo trebala te žana deka, i si neko bor vrste putuibe. Ko te tergjola e Allaheskeri razija. Osven su italo putuibe ki kjaba ke pekambereskeri džamija, koja su rodela mendara dve pekamberi ali selam va kerindo, la tešeddu rihalu illa bi thalathatin mesajid. Da ne dozvolimo putuibe osven kotrin mežđidija, kotrin džamije, a dva italo i kjaba e pekambereskeri džamija e mi međidul aksa. Osven akva putuibe, i sijamen baro putuibe koga neko putujnela čalo sikluibe. Blago adaleter nema nušeske, kova so putujnela te školu i nelpe, te educiri nelpe, pekamberi ali selam kavakerel, adale maksimenge, duri oma čokerela dova kopani, o meleki alenge, perepa kaki pu mukena, sebetja čal lengoro putuibe. Isto agatari vredno se putu i baskoro i talo, koga džaja nekaste kere zijareti ko Allah ve Allah eskoro azza wa jel. Prenesinge vela kovakti Musa skoro alihi selam. O meleko pretvoringa pe ko liko manušikane. Em ka pučele ke manuše. El manuše a kaj cidingjam. Akva manuška va kerel. Cidingjum te keraf zijareti mere prale muslimane. Kova i talo to interes ka pučelole. Ka kel vallahi man interes na ne. A kava keravale samo deka mandavale im počituinavale. Em keravale ko Allah ve Allaheske azza wa jel. Toga šakava meleko ki manušikani forma kava kerel, o Allahi specijalno mukljaman ki pruvačal tuke. Zada tova kerav tuke. Sa so zamangana kale manuše, sa što počituina kale manuše, o Allahi da azza wa jel tuk zamangatu. Kubela te žana deka u putuibe, spomnimui talo po Kurani lafea sefer. Akva i sile leskoro značenja soske narepunela pe sefer. Jektar leskere značenje i talo, pa manuš vakerela peri realno sosoba koje talo em so. Pa mangela te vakergovela menge deka, jedinstveno manuš po putuibe kadike leskeri originalna forma brutalo em soltalo. Brutalo lesno. Dode kasja. Kamare džamije, kamare kera, tena si kava amaro čačutno muj. Ali pejgamberi ali selam kava kerel, e manuše te manglante zapoznivne čačutno ko dubukja. Ki trgovija em ko vzajemno putujbe. Se toga što manuš dež diveka našti, te ovel falsko ponašaj.
тогаш о манушка мора те вакерел оро реалност бојтало ем сојтало. Морате джана дека, кога се више кодрон, о шеријатија карига, постави нела меѓу некола прописија ем правилија, којајтале пандле е путуибај. Јектаро должностија и сијаме. Кога си даја кодрон, секој е камендар те мукел васијети. Со значи нела два васијети пралале. Секој е камендар те мукел опорука. Секој е камендар те мукел тестаменти. Секој е камендар те мукел еманети. Секој дром цидеа. Ама мен сам класта Аллахски раз за оджел. Кемо долеско муслимани, увек, кога год е циде негде кодрон, морате муке еманети. Се јектаро аманети да тало ако на кјај дуњаја, кој ка спреминел тери дженаза, кас ке си ам борчи, кој тало туке борчи, ако вас јам дужно, те вакере тере фамилјаки. Таро васијети да и тало, кога цидеа кодром, требела те муке некоја динари, тере фамилјаки которо кер, сајаджи коте на иранеату тар адова путуибу. Тари должно со исјамен кој ги кроваја кодрон. О муслимани на мукела те керел, на мукела бите керел и дове путуибаскер. Керен со ка керен, а каја дова увек нековел котомаре вордија. Се каја и тали тари заштита, која со пекамбери алихи селам, увек керела синев. Освен на каја заштита, кога готике венатар томаро кер, кере на каја дова, аузу би келимати Аллахи тамати мин кулли шери ма халек. О, Аллах редава тута заштита, тара кеман таро секоја билачи по своја ратингјан. Кога кале доваја и кревеја тарторо кер, о Аллахи азza wa jal мукела туке дуј мелекија, те гара венту сааджи коте на иранеатут которо кер. О најдори га пралален, кога сенко путуиве, кога сенко дрон, користинен те керен со повеќе дова, со пекамбери али селама кергја. И дова мес е мусафир ескери на ирингевела. Сааджи коте сенко дрон, о Аллахи азza wa jal томари дова керелала кабули. Таро депија, таро прописе путуибаскоро и тало, ко секоја уклоибе ки горница, пенелапе Аллаху екбер. Секоја мукибе тари уздолница, вакерелапе Субханаллах. Таро едепија, о путуибаскоро и тало, те одрединен емири. Со значи нела два емири. Те одрединен ту менге јек джено кој ковел водичи е групакор. Без разлика дали сен кјакеа група, без разлика или тај са путуи не начал некоја трговачко роба, таро сунети и тало те одрединен ту менге јек мануш кој васо кашуненле. Кјакеа ситуација пралале на квамаро путуибе, со джаја ки Мека ки Медина, и должност е шунен томаро предпоставиме мануша карига, тало значи томаро водичи оджа, тало ко исто нивесавте почитне не Аллахеме пекамбере. О Аллахико Курани ва кергја. Етиу Аллахе ва етиу Расул ва улул емри минкум. Почитне не Аллахе, почитне не пекамбере, е мокола кој тало туменге предпоставиме. Со значинела и на почит према оводичи томаро, према о имами, а два и тало сарте кугјан кој ѓунахи е Аллахеа азza wa jal еме пекамбереа салаллаху алейхи ва салам. Инаку требелате джана декој путуибе и силе лескоро едепи, и силе лескери тербија. Поставингове лапучи
Кога итало најшукарте путуињове? По правилно најшукарте путуињове литало правален пале саба ескоро намаз. А ква итало најшукар време путуибаски. Исто така арига морате вакера дека мекрух итало те путуинел мануш коркори. Никако манен тумен ки ситуација кодром те циден коркори. Се наджанеа кодром соде сингјовела или пак слава келото. Одолеске кога путуинена, путуинен групно путуив. Исто требала тежана дека кога сам кодром, а карига и сиамен посебна прописија. Трујал о извршибе, тој со кълдибе намаз. Но прете кълдинао намази, валај јас за оджил дингато мене олеснување. Која е талото олеснување? Дозволи му и талото менге те употребинен местве. Со значи не лакаво. А това значи нела кога лена абдези, откако целосно ли лена абдези, уиравена е потуле чорапе, а класу итале нели свакра термо чорапе, уиравена лен конети сар местве. Со значи нела дава, саракана аме нели кълдинга мијација. Ако уиравгено чорапе да лени е теа, саба намазка стареламе негдо дорига ко влези ки турска. И кога калеа абдези, кога каведжите тровете пре, не морате и калете чорапе. Шај само утроноделу таро чорапе, местите кере, агавато род доволно, агавто кълдине намази. О местве, мусафиреске трајнена, трин диве, трин раќа. Освен адава, таро прописија мусафиреске да Италија. Кога тало више ко намази, Аллах аза ва џел дингјале дава олеснување, а гјар со додека Итало кодром, штом на кела е њава 10 километри тарпоро родно тан, лески дозволимоте кратинело намазија. Окола намазија, значи кела пелафи фарзија, со силен шта рекјатија, дозволимо и лескете кълдинелен по 2 рекјатија, освен о акшамско намази како не 3 рекјатија. Освен со илеске дозволимо те кратинело намази, дозволимо илеске да те спојнело намази. Сар, например, дозволимо илеске те спојнел опладне намаз е микиндија, со значинела, кој вакти таре пладне намаз, слободно шајте кълдинелда е и киндијакоро намази опладне 2 рекјатија, еми киндија 2 рекјати. Со однесинела пе ко саба намаз. Ко саба намаз кълдинела пе до сунети. Соске, се пекамбери алихи селам никогаш намукля о сунетијата во саба намаз, па дури да кога си не кодром о пекамбери салаллаху алейхи васелем. Кога сам више карига правален више кодром, поготово цидаа умраке, пред те цидаки умра, пред телеса која дала света фана, и сијаме некола должностја со требелате керален корпори аменци. И ектари должност со и сијаме ни тано. Амари искреност те приспитинал. Што значи не ладово? Ако на нема искреност, дека ќе умра керавачало Аллахи аззаваџел, дека Аллахи тоа задоволно, тогаш на нема ги прифатлимо. Во Аллахи наредига само искрена това. Аллахи ко Курани вакерга: "Вама умиру илля лијабуду Аллаха мухлисина леху дин." Емо Аллахи наредига туменге само искрено те исповедине на кеа вера. А ква значи нела? Те мангентумен ко Аллах Аллахски аззаваџел. Сабори какерен
یک premo ek hatırla çalo Allah Azze ve Celle. So Peygamberi Aleyhisselam kavakrel. Men hacce ve lem yerfud ve lem yefsuk recake veledethu ummu. Който мен извършнела е хаджи е умра. Бизо абушибе, бизо замерке, бизо безобразлуко и ранела пе пепоро кер сартаридай бијандо бизо нисаво ѓунахи. А тя е дали първо дужност, пазинен ки тумари искреност. Дуито бути, пазинен ко томаро сабъри. Пекамбери алейхиселам кавакерел, o sabărie muslimanescului italo sar oșero upravdoro telo. Cu adva momenti кога на нето велту sabări на нето да имани. Единствено бути правален со чивела тут ко дженети бизо пучиве, бизо отговорност и тало торо sabări прала муслиман. А мена кена карига Ари сака кераек пауза, у исако каделинел тумеге не саве брошуре, а е дујджене таротерне нека хулен, о енке мо памир нека хулен, пешајте поделина некола брошуре, кашуна не савилјаие, папала дава, ка пошминама, ка продужнамаре програма, иначе акала, памфлети тало таро прало цуки, морате акелав дека исто агар доста прала еке ек садака до нирингја чаламаре прала пиња со джана кјумра, таро ресторант Парис исјамен сендвичија, таро прало цуки, исто агар исјамен есе сендвичија, емакла памфлете кергјалено прал до цуки, исто прал до сабухани, тари топана, пања, сокја до нирингја, вала иншалла, сари ненге берекети некаден, това сулеје делото леснено дрома кале умраджи до ненге, валај нека аракелен таро било чозати, валај иншалла ленгере фамилен текелен таро шуже муслимања, нека делен адва сојленге хајри, сарки дуњаја, исто агада ко ахирети. Моментална карига човаја, шунаја не савилјаие, па иншалла
Malo dva ovena je Barozo radnice. I sad Džikoto Doriga Veno Osmanlije, 1435 godina, Jaja Sofija, znači Kvasine crkva, najbari crkva, sad je katolik ongio Vatinka, Svejtava Kvasine, a čalo pravoslavna, najbaro svetoka. Koga ovelo hiljapet Osmanlije koga vena, od Doriga 435 godina, akava ovela ki džamije. Em pazim, od 1435 godina sa do 1935 godina, a kariga kodinela snepe namaz i panč vaktja namaz. Koga vela ki vlas Kemal Ataturk, таро 1935 година забранилата кодинелте намаз. Емакова керена литовел музеј. Джикога уло музеј до 2020 година. После 2020 година, кога вело Реджеп Тајип Ердоган, а карига продолжињу вела палем те пошминелте намазе. И од Олеска Катар сотре бела тела заклучки. На не и опасност кога иситут проблеми на дворешно душмане, а джане Итало абријал, да не завршими бу. Али најопасно Итало кога Андралдан римоњу вела и заедно. Од Леске кога керкео кинески зид, те бранинем бетаро на дворешно непријателе, бадјава со керкене најбаро два зиду, ама на Андралдан заедница кога и си натрешна шпионја, вазо керена бути против заедница, а дава народот вела. А вела тај Ердоган, дескели главно цел битно зашто па чивдине ислямеа. Кога чивдине иманеа, тути ситут своје еа. Тусјан убедимо дека сасо вела ќе кеја дуњао вела Аллах ескено предваја, ем надара никаса весентаро Аллах јазо. Кога од тај Ердоган дозволиќа каргате континуите намази, цело свет уштинге против нещо. Ама сока керела квадингјама, но Аллах јазо, не секако камера, али капиринат, или заржукел камера, или ваздиме шереака мера. Заклучок тарсааква со требела те хајдова. Увен горда това со поседуинен. Увен горда со маредини ислямеа. Валлаhi Azze ve Celle, akava narodo воздигнењале кале дине. Емиек народо понижин довела само тогаш кога Итало дур таре Аллахеско родине. Еке фалале на кога Итало знаменитост е хајдова дека Валлаhi Azze ve Celle сар не минело стање народовско. И дуњаја никогаш наштитове кој е книво. Ајде се нупре, тај сасјан теле, одолескива кербео неква керибе, почитуине манушен кога се нупре, за да те почитуването кога кове теле. Мене шукала ден, валај нека наградинелтуме, валај берекетиме кателтуме на басото шинге, валај нека надокнадинелтуме, валај каракта томаре чавен, томаре фамилијер. Сум сигурно дека кога разделигентуме та томаре фамилија, не сарат фарсиме болно, духавно, Gekela fea, vaker tike i realno sa tomaro čipipe, arva je tamo realno sa mane čipi pasport eka porano, pokasno, enti buti, ento biznis, ente maksime je krive da mu kenen tarakea dunjaje. Ama jedinstveno so Lena Tumenca, Lena i Šukar buti so sa dingenla kea dunjaje, emodoljeska je kamen, ke dinjamamen, таро различито свето со одредени цел. А два и таму те садунао шукарибе, а лескоро хајлите ждинале по Аллај Аззе ve Celle. Нам ле тумен ке дигентуме на карге кумаре кутура два и таму кумаре. Тумен со джана ки умра, да сен обична мануша. А сен обична мануша со сила ке работа.
Wallahi Azze wa Jal tume dela tume posebne naziv, pa gerize pođađu veljomanu vahullah, o hađijem rađitare delegacija Allah'eski. Nareku ingatume diplomati delegacija Allah'eski. Aici men pazinen, că dacă necu a stadionii, că dacă Spania cu stadionii care o Real Madrid și Barcelona, poi s-ar tupe. Rada nascere ca ce? Fică ca e lută. Poate să fie iată sau Messi, Ronaldo, Valentino, nu știi că rău. Azi na care cu Allah e Azza wa Jal, n-are cu meri delegație. Nepa delegația si vă pentru 2 ani. Si la posebno hajde, posebno pive. Pozora zbičinjena pe Zora zbičinjena pe to malo džajbe kjume. Vjerbuker. Prvo Italo, Sorotena tamo Allah je to prostinjel tu mege, oprostinjela tu mege. To si dalo važno tamo. Oparite i pastora vola tamo znamo. Tuito, koga rodena, Allah je Azza wa Jal sarmangata gotke, si tu to tvoren če. Odesco prvo dikibe che abatoro, koga dikenala tja dola, to kenela ne iviče od ojca di kabudi ko Allah je Azza wa Jal. Emo dolesit mese posebno ko Allah je Azza wa Jal. A je bilo sve to borinela pe borba protiv siromaštva. Pa ne sada kariko pe kamberja i sam dinjamen izdes borba protiv siromaštva. Emo desko pe kamberja sam tako. Ođajive kjumra, čistinelo čoroli. Cidelo čoroli be tarto maro ker, sašo i jaci ker. Ali ma bistere. O muslimani, Italo muslimani ko kučarila pere paleske rilač. Koga terena sa vări e cu caloier. Așa kvalitet numra, pazinem, ko dostoinstvo je prema eteskoro. Aşk olsun be bana, aşk olsun. تتعرفوش مين لايف السلام عليكم سالمين اسكا دكتور حجي حجي باش 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 عرف هاي ما Casca quiere selami kako Nasser ko live sim. İnşallah Allah gelen ziyaret etti. Koseknaklar falan mesaj yaptı. Kako Bayram? Casca quiere selami. Amin inşallah. Amin. Kako Mita tu? Aleykümselam. Enko Casca quiere selam. Sarmi. Pamir. Selam Sayın Karim. Şahit doğdu sağ pelat eylesin inşallah. Kako Samedin. Kako Sezo. Selamünaleyküm sarının hep. Var selam Katar. Çocuklar orada organizirine la peşavea. Son най шикарна иншалла харики проблеми шавеама специјално Котаро Скопје, ало директно по Коранипе стара да проблеми снели дојде Германија фашо пуш. И да вас се бепи ќе хоѓа нетвор шо организиринге за 24 сата право кој се сентна мен ко хотелија се. Сат со бичингамге панда пуше киргале. Allah Teala. Aleyküm selam.
وتقبل منا لبيك اللهم عمرة لنفسي لبيك اللهم Tartumarile vorik şate primetnene više kugam kime kapsaları. Lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk la şerike leke lebeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Akiatali džamija je Šakiri radijallahu anha. Soitalo značanja kale džamija kor. Akva italo omikatje stanovniko nengere tari Meka. Taroi Meka kwa mangena tekeren umra i klona kariga kya kya džamija em keren oniti. Sara čilo kya džamija piravel o anaf Mescidul Ayşe džamija je Šakiri radijallahu anha. Koga kerge haji ko vakti peygamberes kor aleyhisselam akyak maytal tari levori ko vakti peygamberes kor aleyhisselam i Ayşe radiyallahu anha dopingya mesleşen ciklus i padava hali julina štite kerel tavaf pala dava i Ayşe radiyallahu anha kal ya Resulallah mandava tekera umra ya da ya situacija peygamberi aleyhisselam dozvoli je Ayşe ki radijallahu anha pere pale Abdurrahmane portova panka kya džamija kerga katar njetja čali umr. Nekola manusha soktalo greška a vena akariga kerena njeti tuitone umrak. Pejgamber aleyhisselam kergana ne dozvolimo kojeg džajve poveke umrete ora. Kojeg džajve kerela pe je umra. So pejgamber aleyhisselam poporo cildi pe kergasine štar umre. Vesinea agar o pejgamber aleyhisselam kakasne umra pe čijenge so mule, kakirosne umra pe čarenge so mule. Ali o pejgamber aleyhisselam hukukno kergasama štar umre. Lebeyk Allahümme lebeyk,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum. Amen. Spremni na amen inshallah. Tekera umra. Inshallah Allah je olesnila sarningem. Allah je prifatinala. Kerala kabuli sarning. ونعمته لك والملك لا شريك له لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. جدة واحد جدة Panda. Emkeren kunun gedova. Kila na kariga. Pohari za pohari. Isak jako koriganga.
اللهم صل على No, no, ya Elhamdülillah. Elhamdülillah završen dema Mario umra. İnşallah panda teşişi nam. Meri. Çok hala. Aki alperçem opral. İnşallah Allah kerala kabul sarnenge. Aki kako trajani. Selamu aleyküm. Allah Neka kabul. kjeterom, neka nagradi ne ljada. Amin inşallah sarine.
Wow.